Miss and Mr. Asam ka cepat long pen kare biang long aparman keong dung anong e kewang. SDC KNCA lapen KSA atum prekja madi melong ka cesong pakruang. Longle thana rong arada tum non puta towar ke meche thandun longle. Khebari manima jutang ka bathir thip jila panaja kong ka bachelong verjia phan pora di folong thedung ame bikang ni. Jang mi kreasier ni Guwahati arong supialong tim sport pen ke podopon Miss and Mr. Asam ka cepat long karibiang long phan penangan anong iwanpi. Jasame labang so ka cepat long Miss, Mr, Miss Kit in lapen Mrs. Asam ka cepat padopon. Lasong sila bang so ka cepat long karibiang long pen penangan atum cepat dun. Ka cepat doanang bong karibiang long pen kidun atum ke thek soya jok yong dung anong cepalong. Lasong si Mrs. Asam along ka ceng sianong eke sangpi rupali timung pehin pen si cepahai kon. Lasong si Miss Kit Asam along si tame ke ceng sianong eke sumbi topi pisi cepalong kon. Lapen tu Miss Kit Asam group ialong nirjalin bepi pen ke thomanong e lapen tu santi API hin pen Miss Kit Asam Miss popularity anong e cepalong kon lo kusinil tum birta repo. Lasalang itu methanga ke thek karbia khia panong me wan pisi karbia khia mumang pakla tu. News Desk Report Manong News. Mi poni phai kre hiniar ni SDC KSA lapen KNCA song tum prekja madima ka song jai mek ke dengpon alang ni tum pen difu inghan lang somate bokajan lapen hamren along asona sona ke mang pen chesong pon sipin puro ta pajirpon lason si difu along ta ka chesong jai mek dengpon difu jai mek along SDC ame pu Chandrakanta terang KNCA ame pu kajek to BP KSA hin pen mondoling hia tum chetong don lason si inghan lang somate bokajan along ta asona sona ke mang pen ka chesong jai mek dengpon inghan lang somate bokajan along SDC hin pen Kamal Singh Be Suren Hanse KNCA hin pen Mirina BP KSA hin pen Moniram Teron pen chenglok tum ta chetong dun labang so ka chesong along Jasemet Assam Sarkar lapen Meghalaya Sarkar among longle ka chepachoya puthak ta jongpon la sarkar hini tum longle ka chepachoya long karbiang long along le asap ta dun de det nangji lapen thu karbiang long along ke monsam padonang bose resim kang tang ke ora tuma phan ke anta ari ka pachirung tang de da phiko PC Armed Force Special Power ekmate pathek pen AFS PE aron ka pada bomlang labang so aron prabjin pen sarkar tum che en nangji lapen Kaziranga National Park angkang ka patheji pu amen pen karbi anglong along liar lo karbi arong barim prisi marat long ri ka se marji pu along ke mantu neta nitum chedon dun thek the pu pen chenglo ka ke mang pen ka chesong jai mek deng pon pusi nilito aferang ki pen birta nang pali la heya ka chesong buthak Union Home Minister Amit Shah lapen Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma atoma phan panong sipin purota pajirpon labang so birta nang ke pali atum lake difu lapen Dharam Singh rong phar lapen Rostom rong hanjang lang so pen Rajib Son rong pi Malong News umlo lapen kado ko belo mangke permission pidak di pulonge permission nang pipe ni pho phrang belo si peda peda police tum pen ilitum lam che khlai lo ko pepolo DC bang kon do dake pu min mangke dake Karbenong district puno te DC puno te da di pulong si dolo la si civil administration la ko peposi long ni long thamang long ke permission pi long ke permission pipe ko pepolo pu lama se ni tum mangke doji pulo dokok lo la si alang tum ida sang tanang bi thek the lo atheni litum ke Pukolo SDC ke dam tang ka chesong a furgi mulang thapu nil tun ka prega song tum song lo ke bong ke chok ke theng tum democratic rat pen chingwa chingsai pen silahai bang ke sarkar phan rara ja kong pen sarkar phan ise pressar ki pi lahalo nil tum ka chesong autonomous ter putha ka chesong ke la si lahalo ja semer bang ke pin nil tum memorandum bang ke nil tum Himanta Biswa Sharma Assam chief minister ban si pelelo la nil tum demana puthak chiwidru pen pendang lo kadu go wet nage kroya puthak la penisi bangke India government Amit Shah ke hai alang li Home Minister of India government alang li phanta nilitum memorandum through DC pension nilitum perelo la senon have nilitum memorandum ta pierlo jaelo la senang litum panita me memorandum pak bangke nang litum chonghong cholo peace dolo insamjin lo pusipulo nilitum SDC tum kala ke democratic isi rat thur pak ka chesong lo democratic pensil tum ke song lo chesong pon mo mila la sila so bangke la semet non la bang so bangke nilitum pro la bangke tong selo pen la bangke Assam government pen la bangke non Armed Force Special Power ek especially da hills area ne akapre ka Assam along ri pudam de ta hills area bangke no bangke insamri insam dem sidu la sona
hu do bangke alang litum laso ke claim bang ni litum chadon dun de madang te la puson ma non election bang bom lo election bang bom hut lahai bangke the semet law and order police army joinet kanang pachenek panaku puthot power ke bang ya phanto laso isia suggestion ma mate isia suggest ma mate isia conspiracy ma lasi nilitum arjuing tung lasi ning thelo lapen demalo nilitum pini dhorna long nilitum dak dipu dolo hamre long ta dolo lapen ako dokmo hala ke opposition rum pule ke tonte lam nang litum all india lam na theklong lo all india long ta up ta opposition rum male chelang pet putep hadak ta bjp ke hainelu hadak yong si sp bsp congress chelang pet posonte la opposition pulo la tum si rule pon la song thak dak kar biang long ba sam long sadak ejat vet amnu tum kama tha bang ke chela bang ke mane Congress umta harem ta me hai ta me polam penak hala jayga tharta rem ta me hai ta me polam penak hala sarkar pen gupine longdun chomode choglu polam penak amasi daga bangke mane seat sharing kadu ka we bangke mane kapache toni sungkrung titi ang te ki pen kwanang hoya phansi nang tom ning ge ti da ke lom ti ke hai do daga SDC pen pulute lage ni tumge ki thur na po che ka chi songlam penak pot ke chi songlam kadu we do lo posip la hini ki thom bak khainai ta hini ki thom bak si hai SDC det pulute welo hala Amreng konstituensi hawar long le thana radat mesana tawar ke celeng don longjia ko pai non puta welang labang suarong arada phan amreng IMS rina terang pia batai ka ceng thora mo ke claim pijia phan lam chak pipon lo bonta alam chak ke semelang danga son senang mandir lo pose hala daga arada tum lam theje baklang pon labang so hawar arad non puta sarkar pen kerona hemso mesana tawar mesan ke jonalang mesana charle hem hiye barsai non puta chikundun lok le lapen KAS ya hin pen non puta asapta matha pon pe bosi pherang ke thengno hala daga arada tum lam the na baklang don la so jog non ke bang ji MSC kang wai mate election along ke MSC rina terang pephan vote ke jog ji ke halloween lo mo election ke thordona tarpang thek mate poster an nang tar long le pusia ning ki pung chepak lang pon rinti hamren pen rostom ing ti report Malong News ke sung lang tom ko pi lo ba chong na hok lo tawar ta kisung thek pik itum chini lo ladak non ke do bom rina terang pi labang so bai do bang ke election prang te alang li bang lapen ke un anang bai te kang po lapen nong si hai det polo tang te non tuning MSC penang ko pining non MSC nang le thu po non wang thu liji lason si itum phanang bi athima da ke ni tum government asin puke itum thang che thayong le PMAY che hem dai tum ki tang te si ong towar punon me punon lang punon school ka duk ka we itum ke sung che tong pi lasi non ke wang jilang ke lasona candidate bang ke tum long le than center rat ke kroi thek the lapen ke chak thek the busini lihen pen bang pachining tu BJP parti phansi ka remi bang ma mate a candidate phansi ka remi bang la BJP sarkar ke mesen ta hai mani seta mela candidate bang ke wang wepin na potsi mane mesen do pulote BJP sta me pedona la penjasmet pe la ke none phong election ke nang ke lo seta me jasmet pe la ke nitum long le than duri kiling LP school wang sin nituma poleng lo he sta me nitum thang local amatsi non pini pinap ki jok nang popor si voter list sita me ha badong ponde la sila bangge bial ul mah bahal bai do dong silang de del mah mate rong pinela political non claim boy leader dong chok sel mah la si jasmet pel bang ne tum lokela tum barong rat mening duk du atheme thang lok lokela long puling bikok si bang rong puling si pe hai dam nang lang jok dam nang lang dam nang lang pon ke thek thelu palam la he la si chugu dam tang MLA election hut kilege hut la BJP ke hai dat ajoni bang ke adak along thana PS ang bong pen ane dar suatum darong pen claim le dar suatum kither khap pen joni si BJP song mangai ke hai chot la pen da kither khap anga son ko pilo PMSY hemang si nai pute BJP bo jogoi pu la pen dang la pen kenang sore bangke PMY hemang si nai pute jogoi pu lo la pen nyong si natum jogje pute hem ke long le lu de pu siang ke kismana rong asor bangke lu de lom de jo rong asor pun ada mati di ngala som putha ka bangke rong asor bangke Oke, bujok dalo, hai dalo. Langsung pas abang non, hem talong le, natam thelong le. Dah don paris sila don ni don thombak do abat, don paris sa tam do. Setamil dah abang ke, hem ke long poke, PMI ziwa hem poke don sirke velang. Na tom na aton tinu tham mo thai dami.
thay mà thằng mẹ là pen adon thêm pu thay mà thằng mẹ ta mẹ ta hem kilong cái don serke belang ta don serke mong pen don thom bak ta cái tang don thom cái tang thế là tang thế lang ta cái don thom bang cái ni là so bang ni li mana cái pus mana cái pu gang tung bang cái là si là so pu thap non phorong bang pen no si là so là mana hem apa tang thai pu puang bong tom cái thar khap do kok bu joni pen non te tang thai na pu ngan te la senal thai na pu cái non tang le da cái people la pulam la asini bangke hem nang lei pup na tum but ka payok body dar ajani penon hem pale la mate la tum da penale alidar so tum amen na yong je la sta dar le dar so tum penan tum na tum no se vodon se je pute le da mane pm ziwai hem ga long li puse tum ke thar ma ti ke vo rong sor bangke hem pm ziwai em ta bang hem so pute gera ta pute mane chong na ko lo ba jong na ko lo Khebari mani mate isya khia hokpera nim aphan chiosia kaprega nim kirima tuma phan STA chabar sai pilong le ame thanganim chiosi banganim kirim duna tuma phan council of parliament election pathur long nangni lason se jangmi pokri hiniar ni difu go boys higher secondary school pathua klamalong tribal conference jai meke paman ponalong indigenous feed and culture protection forum asong atum pen ke hang padapon labang so melong alihi sarpo man pen ke asia cm dr tuliram ronghang speaker aman pen dr gyanendra burman professor cotton university guwahati phapang Speaker Aman Pen Parshuram Surya Narayan Suri MP Haran Singh Be MLA EM do ana tumta chetong dun lapang so melong jasmet bharadang kangalong ke do khebari matuma me thanga khe kai ke da koson se ka chere kom thekjima lapen ame thanga ja kong kai ke da koson se ka che thipjima pu thak se ka chingki ka che than pon padu jasmet bharat ka cheri arona lo along ke do article pharoge thom rapli ke brahini parega bhinni along prap jin pen sarkar tama men inglong aswani majutang jubar rai kom nang ji lapen jasmet bharadang kangalong khebari mate tribal tuma me thanga khebe kanim ke chi open banganim mate ha hong Christian Muslim anim kirim dun dopik lasila tuma phan ke khebari mate tribal tuma barsai ke long boma barsai ke pilong lelo lasila tuma phan ke ST pu pache tok te det nang ji lapen ST ang hoya barsai ke ing than pet nang ji pu speaker Dr Gyanendra Burman lapen akapre ke theke dinga tum tame ningji pon dipu pen rostom rong hang lapen dharam singh rong phar report Malong News পাব লাগে অন্য নহয় সেই সুৰক্ষা সেই গেৰাণ্টি আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকে দেখিছে যে হাজাৰ হাজাৰ আজি কাৰ্বি আলঙৰ ইষ্ট কাৰ্বি আলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আলঙৰ হাজাৰ জনজাতি ৰাইজ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা একত্ৰিত হৈ সকলো জনজাতি আজি কাৰ্বি বড়ো সকলো জনজাতি আজি একত্ৰিত হৈ ওলাই আহিছে নিজৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ গেৰাণ্টি বিচাৰি আৰ্টিকল 342 সংশোধন বিচাৰি আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে কোনোবাই যদি ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিছে জনজাতি ধৰ্ম পৰিত্যাগ কৰি বিদেশী ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে তেনেকুৱা ব্যক্তিক কোনো দলে কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনতে হওক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনতে হওক বা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নিৰ্বাচনতে হওক ধৰ্মান্তৰিত ব্যক্তিক টিকট দিব নালাগে টিকট পাব নালাগে কাৰণ যিবিলাক সমষ্টিত STৰ কাৰণে সুৰক্ষিত সমষ্টিত STহে পাব লাগে ধৰ্মান্তৰিত ব্যক্তিয়ে নহয় এই দাবীও আমি আজি উত্থাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ আমাৰ জনজাতিসকলৰ নিজৰ কলা সংস্কৃতি আৰু নিজৰ পৰম্পৰাৰ পৰা মানি আহিছে নিজৰ ধৰ্ম সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে জনজাতিসকলৰ যিবিলাকৰ কলা সংস্কৃতিৰ পৰা নিজৰ ধৰ্ম পৰম্পৰাৰ পৰা মানি আহিছে সেইবিলাকৰ সুৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ স্বাৰ্থত আজি সন্মিলনটো পতা হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি জনজাতি আছে একগোট হৈ আজি অংশগ্ৰহণ কৰা হৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ জনজাতিসকলৰ এটাই উদ্দেশ্য নিজৰ পৰম্পৰাৰ পৰা যিটো নেকি আমি চলি আহিছে নিজৰ কলা সংস্কৃতি নিজৰ পৰম্পৰাৰ পৰা ধৰ্ম সেই গোটেইখিনি সুৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত আজি জনজাতি সন্মিলনৰ পতা হৈছে আৰু আমাৰ জনজাতিসকলৰ বহুতো সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাকৰ ৰাজনীতি সমস্যা আছে আৰু বেলেগ সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি যাতে সমস্যাবিলাকৰ পূৰণ হয় তাৰ কাৰণে আজি সন্মিলনটো পতা হৈছে আৰু কিবা সুধিবলগীয়া আছে অকল কাৰ্বি আংলং নহয় এইটো গোটেই ভাৰতৰ যিবিলাকৰ জনজাতি আছে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা তেওঁলোকৰ বেলেগ ৰাজ্য যিসকলৰ তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিক সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাকৰ জনজাতি সমস্যাবিলাক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত
আজি জাগাত জাগাত গৈ তেওঁলোকৰ সেই জনজাতি সন্মিলনটো আজি